Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kanbiag ita ket manipod ken ipagayam tayo a Gemma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay ti nabara a panangkablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadag iti drama nga inkam dengdenggen iti inaldaw. Kastameten kadag iti padak anaayat a dumdumngeg iti daytoy a programa. Naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, gapu iti apagbiit aragsak anang ted iti saem kanyak. Ket no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Insan! Oh, ada ka mat insan, Walter. Nasapakan sakit di ngayon malatiw ah. Wan insan, aywan, malagip mo ka diti kunak ngayam amukan ka? Ah, jay ko na mga road rider, insan. Wan insan, saan nga isuti makunagwa po akas kanyak? Angam nasingpat. Anya? Sika talaga, Walter. Amom insan, sa anak mat kat ngagbirbiro iti gwapo. Ti birbiro kag iti may sa lalaki, kat jay mangayat kanyak iti napudno. Tauray ko kwa na amin ak kinagwapo, no sadot ken artek mat. Ay, uray sa anan, insan. Gusto ka insan, kahit ni Patrick dayta. Iso ti lalaki a birbiro kam, kan talaga aparakan ka. Anya? Kasano ka kumamat a nakasigurado iti dayta, insan? Kat ni ultimo aniniwa na dayta a Patrick kat jak pa'y nakita. Kinapudno na insan, kahit nag-text itay. Kuna na nga umay nakapasyaran. Ha? Kaya't mo asawan, umay ita dito'y balay? Wan insan, kurso na anak namin ni Patrick aparakan ka. Tamalaksid anasing pet. Nagagat pa'y. Is mamatiak nga wan tiag balin na parikot. No bilang da kayo tiag kagasat, insan. Anya? Pudno ti bagbagang insan. Makitak ngamin, nga doon nagitibanag ang pagparehasan nyo. Kas ko iti anya, insan Walter. Ag-rides. Kahit wasawan, tiag motor. Ag-road trip, kas jay. Is nas ka na makabagam mo kayon. Iti kas na, saan na makabirok iti sa balay? Hi, Gemma. Oh, Patrick, nagsubli ka mat. Apay, ada na lipatam? Kuha, awan. Gumata ang klay iti soft drinks. Nagbara nga minti pa naman. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Ah, okay. Mabit lang nga ro data mga laak. Oh, at to yung tigat-gata nga ma-soft drinks, Patrick. Agyaman ak, Gemma. Ha? Oh, bayad ko. Oh, at iti suklim. Agyaman ak, Miss Beautiful. Awan anyaman na, Patrick. Uwan gayam, Gemma. Anya day chay? Amangan na mabali na maala ti cellphone number mo. Kan Facebook account mo. Ah? Kat mabali na. Putoy nga rodan ti cellphone mo. Tai-type ko ti number ko. Kan Facebook account ko. Ay, agalas 10 mat gaya man iti rabi. Ay, nagbit mat ti oras. Idulin ko na iti lesson plan. Ituloy kong tumanan inton bigat. Ay, makaturturog ako na talaga. Sino nga tamat yan? Chat iti kastoy nga oras.
Ay, ang basa at mampay. Sakbayan ka maturog. Iba't gayang Patrick. Hello, Gemma. Nakariin ka kadibay. Ang mga numabalin nga umawag ha. Diyak ngamin makaturog. Kaya't ka kumakasarita. Kung nakamaturog ako nga umawag ka nung pa'y mati Patrick. Replyan. Maturog ako man. Nung ko na mga umawag ka, mabalin lang tamat. Send ko na. Umawag mo't nagpaisong tilo ko. Sumbatak panlangan. Iti kasta. Awan mo't may bagbagana. Hello, Patrick? Ay sos, italaang manon amakitak ti kasta kinaragsak mo anak ko. Ah? Pagatlapayag mo ti isam mo. Apay, boyfriend mo ka din ni Patrick. Ninanang di naman madlaw na. Amo, manak ko, awan mo't katdakas na nubilang. Agpada kayo mat nga addan iti husto atawan. Malaksid iti dayta, addaan kayo matan iti natalgad at trabaho. Kan maysa, makitak mo't ti kinasingpot ni Patrick. Saan laeng adayta? Na respeto pa eh. Kaya't yu asawan. Kaya't yu mat ni Patrick para kanyak nanang. Ay katwan nulakit di tagin inayat kayo. Asino ak kumangay mo't amang lapad iti pagragsakan nyo anak ko. Agyaman ak nanang. Sumbatam kit din, iti kasta, mapagsasaritaan tayon adagos ti panagkalay sayo anak ko. Magagaran akon ang maaddaan iti apo ko. Anya? I love you, Han. Thank you for making me officially yours today. Sus! Adapay mo't pa English mo Amangan mo't no aging galang iti damo day tanga I love you, man. Sana. Di met nagkariakan ka. Asi ka lang ti babae nga ayatek. Naging gatong palbihag ko. Si ka lang ti babae nga ayaten. Kinipatag ko. Aging gat maudi nga angas ko. Talaga? Uwen ko naklangaro din. Sika kat siksikan tula ti babae nga agtagi ko iti puso. Sika. Awan sa bali. Gemma Villanueva. Agyaman ak Patrick. Namnamaam asiksikan tula ang matilalaki nga ayatek. Kan ipatig ko aging gatong palbiyag ko. Sika kat sikala ang tilalaki nga agtagik ko iti puso kan kararwak. Ikarik day tayo ti batog ko alangit. Patrick Villanueva. Agyaman ang Han. I love you so much. I love you more. Ikarika di kanto pulos panawan. Di kanto pulos paldaangan. Ipaay ko ti aglaplapusanan aragsak. Ket agden nata aging gatong palbihag. Anawaan ka lang nga rudan itay. Ngam imbis nga inayadam ti agpataray iti motor. Saan mat taing karkaro mat apinartakan tinagmaneho. Di mo pa'y kayat. Kita man oh. Nakaawit ta adagos. Nagbihit sana ya. Apay ayang agdardaras ka. Di na kamin mawatan, Patrick. Amom ka di delikado ti kastangar aramidam. Kasanon no maaksidente ta. Wano, saan adamang dongpar ka data? Okay, sorry. Pasensya ka na. Kaya't ko lang mata makaawit ta na dagos. Angam, Una, tapno ado kumapay nga oras ti panagkadwata. kat agkadwata mat agasawatan. Saan ka di? Iso nga agdandan natan.
Apay ka di aparikot ti oras ti panagkadwata ha. Di na kami maawatan, Gemma. Anya ti jak maawatan. Ibagam ngamin, iti kasta maawatak. Alas 7 ti agsapa asumbra ka iti pagadalan. Tap na mangisuro. Alas 4 kanto iti malam a makaawid. Sumra kakmat iti trabaho iti alas 8 ti rabi. Panunuto man na imbag. Kasla talo lang nga oras ti panagkadwata. Abak tapay kid din ti LDR iti kastoy a sitwasyon ta. Patrick, Kastoy ka di talaga ti agasawa. Imbes nga't adda ko mga adda oras ta iti tunggal maysa. Saan mat? Tad ado ti oras ta iti trabaho ta. nala, hustonan. Okay, maawat akong ti kayat mo asawan. Pasensya ka na ni. Gemma. Okay, quality time. Okay. Quality time, honey. Flowers for you, honey. Wow, red roses. Happy Valentine's. Thank you, honey. Happy Valentine's too. I love you. I love you more, honey. Umay kalumugan na iti motor. Ag-road trip naman. Kalpasan na mapantamangan iti paborito ma restaurant. Wow, treat mo? Of course. Okay, go. Apay nagpasundo ka pa lang. Katadamat motor mo. Di mo kayat? Ha? Siyempre, kayat ko ha. Sigamat. Uy, itak lang manan ngagpasunduan niya. Masadutak namin ngagmaneho. Naglalambing lang naman. Ayaw mo? Okay, okay. Sana bale, taitalaang mat. Amok mat amabambanog ka iti night shift mo. Alawanan. Umay kanta makawid ta adagos. Kayat kan nga agkan kan arakupan. Anya? Sige, ngam inayada man ang tiagmaneho, ah? Ne, kadalan ka no partakam ti agpataray ti motor. Ah, uwan ka na eh. Ala, lumugan ka han. Kita man no bagay ko mutlang da ito'y jacket ko ngayon regalo, honey. Nan, Ah, kita akman. Sumango ka, kalpasan na, agtalikod ka. Kita. Wow, bagay mo launay, honey. Talaga ang maibagay mutlang iti kinagwapo. Wala. Siyempre, siyak tinagpili. Iso amay bagay unay kan ka. Ayos ah. Nanayunan man nga rodon ti pogi points ko na. Wen ngam to'y regalom kanyak ngay. Helmet mat. Helmet anang idulin iti kinapintas ko. Ha? Dahil tatin napilit nga regalo. Tapno protektaran na ti ulom. Saan ka tapno idulin na ti kinapintas mo? Angam, kaslakas dyan mo't langan ha. Tapno siyak lang ti makakita iti kinapintas ti asawak. Anya? Ang apo lang tayo dyan, honey. Amok mo't asisyak lang ti lalaki. Ngagtagi ko iti pusam. Sana yan. Kituan. Iso nga awan rumbang apagdanagam, Patrick. You're the man of my dreams. Wow! Nagpintas matan ti shoulder bag mo, Donna? Of course, friend. Ingkarigatak aginatang. Ngamin, awan mat mauray ko amang regalo. Anya? Gemma! Gemma! Oh, Insan Walter. Apay ngagdardaras ka? At da ngamin nakitak ang aksidente ang motor iti saan unay nga dayon. Kaslamat tayo motor ni Patrick. Ah? Imposible. Masigurado ka nakaawidan da dyan iti kastoy nga oras. Uy, Walter, saan man atila bagbagam? Saan anasaya at rabak day tanya? Saan ka mang rabrabak? Panagkunakit sana ka nagbidot iti nakitak. Ay, awagan man kiti ni Patrick. Damagam na sa dino ti ayan na. Darasam! Mabit lang. Ay, sapay ko mata nagbidutak lang tinakitak. Di naman sumbatan ti awag ko. Yan ada yung Diyos ko. Ala, awagam na ta. Aging katsumbatan na. Manang Raquel.
kastamat ang titsura ni Patrick. Sigon iti doktor anang tamingkan ko, ana. Kumatos ka no ita, tikabsat ko. Anya, kumatos ko naman ang Raquel. Gemma, Patrick, amo ka bang mangagnag? Di mating ka rin madi nagtupanawan. Di mating ka rin nga agdanat at agigatong palbiyag. Si Patrick, di na kumamat panawan. Lumaban ka, Patrick. Lumaban ka. Anak lang dito'y sibay mo. Di ka tupulos panawan, Patrick. Anak ko, manong nga aldawan nga awan impapaw nagmo. Pangaasim tamangan ka kumamad. Amangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Gapoy ti saan mo apan panangan. Adda ka asit ti Diyos, anak ko. Amok adin abaybayan ni Patrick. Kasano no saan na makaring ni Patrick, nanang? Kasano no mapukaw ko ti asawag? Kasano akpayen, nanang? Di ka ngamin agpanunot iti kasta, anak ko. Ti aramidom kit di ita, kat dawatom ti panarabay ti Diyos anam arswa. Amo, kan mamati ak nga ispalan na iti pagkat ti asawam. Nanang. Ay, Jack lakit di ka ba ilan no? Danakas ang mapasamak ng kwan, nanang. Security CT scan result ni Sir Patrick. Ada blood clot iti utak na. Medyo delikado ti kasasad na. Saan lang nga may sa ti damage na, ma'am. Ang hindi kaya ti asawa, doktor. No sana madaan iti puot iti unog ti 48 hours. Manipod ita. Pamangan no santo na makalasat. Ang no makapuot, iti imbagat nga oras. Ada posibilidad na asarin na makakita. Gaputan na apiktaran na iti urat a konektado iti matahan utak na. Tinapatag, agbyag ti kabsat ko, doktor. Doktor, orean niya pa'y ti mapasamak iti asawag. Awatag. Aglunag ti anyaman nga agbali na kasasaad na. Ay wanak aging gatong palbiyag. Basta agbyag lang ni Patrick. Iso pa nga asiyo. Aramidan niyo kumaamin akabalan niyo amang ispal iti asawak, doktor. Among kani, manipod inpakita ni Walter ti Facebook account mo. Inayat kan. Nainlava ka dagos kan ka. Saan lang agapoy ti kinapintas ti langam. No diket gapoy ti kinapintas ti panagpuspusom. Saan na ta? Gapo pa iti kinasingpat kan kinagagat mo. Gapoy ti prinsipyom iti biyag. Anya ka kani. Laglagi pa nga datapay lang dito yung ospital. Di ko mapanagimbag mo ti panunutam. Saan ka tatila ibagbagam? Huwag na ti pagbagak. Ada ko mapabora dawatak. Anya dayta. Ibagam laan. Uray anya. Aramidag para kan ka. Di kayat ko. Kanayon kanto ko anaragsak. Jaksamat din matungpal ting karek. Nga ayatan kan ipatig ka. Kan agdan nata aging gatong palbiag. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Patrick. Ipatpatag kan ayatan ka unay-unay, Gemma. Anya ka kadi. Apay kas tamat ang tibagbagam. Agimbag ka pa'y. Saan ka di?
Agdan na tapay iti mabayag. Agingga ang maaddaan ta iti anak. Pangasim, Patrick. Lumaban ka. Di ka kumamat maawanan iti namnama. Sika. Kat siksikan to lang ti babae. Ngagtagi ko ay ti puso kan kararwak. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Dahit ako ti kanayon lagipam. Agbiag ka pa'y, honey. Agbiag ka pa'y. Patrick! Patrick! Agring ka! Tagay na plagayam. Kunaklakit din no. Patrick! Apay ngay. Naglamis matanti mati asawak. Patrick! Patrick! Doktor! Doktor! Patrick! Lumaban ka, Patrick! Pangaasim! Please. Apay ngayon sa niyo, doktor! Apay! Time of death. 10:35 a.m. Saan, doktor? Saan? I-CPR yu pa yan. I-CPR yu pa di asawag. Saan yu asartangan? Aging ka nga agsubli di angas na. Pangaasiyo. Pasensya kayong ma. Ginamit niya amin ang kabalan mi tapno maispal ti pasyente. Nakita yung met. 30 minutos nga isi-CPR mi. Ngayon talagang awanan. Nalamit nga aking kalangan ni Jai tinted ti Diyos ang biyag ti asawa yo. Sana po no dayta. I-CPR yu pa'y doktor. Pangaasiyo. I-CPR yu pa'y di asawag. Gemma, agkalma ka kumalaang. Manang Raquel. Apay ngay. Awan aranamidan na giti doktor. Ibagam tay CPR na pa'y di asawak manang. Mga asim. Husto na nading ko. Aklunan tayon ti amin. Aklunan tayon nga awanan ni Patrick. Saan? Saan na no dayta? Saan? Patrick! Ang sumli ka! Patrick! Apay ngay matinak, Patrick. Apay. Kasangay ko ita. Ngamawan ka iti sibay ko. Nagsaor ka, Patrick. Nagsaor ka. Si nanay nakakan ayon tangagkan kanwa. Ngamapay a pinanawan akmadlaang. Intugot naglakuman. Anya ngay ti aramidak kita. Katawan kamatan. Gusto da ita, anak ko. Umay kanta agawitan. Umayon ti todo. Amangan no agsakit ka pa'y. Dahil tangaron ti kayat ko mapasama ka nanang. Kayat ko ba't ti matay? Gemma, Kayat ko ti matay. Itikas na makadanak matlang ni Patrick. ay, anak ko. Anya laon ay tinagpasulak kitay Diyos. Apay akastoy kasakit tilaklag amang kita. Apay nanang. Apay. Anya laon ay tinagbasulak kan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Apay amasapol nga alam ti asawag. Apay nga ti asawak pa'y lang tinakapasamakat ti kastoy. Apay! Saan, anak ko? Saan narumbong asidaram ti Diyos? Amok, kan mamati ak nga da napimpintas ang plano na para kada kayo kinipat. Iso apang nga asim, di ka kumaagsao iti kasta.
Nanang. Dawatom kit di ti panarabay na. Iti kasta kat iwanwan kan tulungan na kaamang lipat kan mga barwana para iti napimpintas ang masakbayam. Friend, no kasapulam ti kasarsarita, awagan naklaang wan. Amumat, one call away aklaang. Sige, friend. Agyaman na ka. Awan anyaman na, friend. Da kayo nga, manang Raquel. Awan ti rumba nga pagdanagam, Gemma. Itulod da kami ni Walter. Agan-anad ka kumaka na yun, Wan. Uray awanan ti kabsat ko. Kanay unam tulat na kumati umaidya balay. Sige, manang Raquel. Kitagyaman ak unay. Ti kasayatan nga ramidem. Agi na nakainsan. Kita mo, nagdakkel ti kimutungam. Wan nga agpaiso, friend. Nasken nga isublim ti sigod aganay kay mo. Iti kasta, makasubli ka matan iti trabaho. Ken maysa, amok asaan akayat ni Patrick abaybay am ti bagim. Sigurado ang maladingitan matlaang dayjay. No makita na ti panagladladingit mo. Cheer up, Gemma. Saan pa'y akanibusanan ti lubong, ading ko? Maawatak ti marikrik na mita. Patyag akabailam asarangatan da gito'y apanubok. Ada kami lang dito'y amang ipatpatag, kan mang suportakan ka. Dahita ko matikanayon mo alaglagipan, ading ko. Gemma, anak ko. Nakaarakop ka manan itiladawan ni Patrick, anak ka, frame. Aging kaita. Diyak pa'y laang maaklon nga awanan ni Patrick, nanang. Nagsakit a panunutan. Nga pagbit laang tinted ti Diyos a panagdan namin. Kaya't kumatan ti mata. Di ka kumabot ang sao iti kasta, anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbagam. Napaidam ti Diyos kanyak, nanang. Aday takam anahin, anak ko. Di naman laing palubos mat ngagdan na kami. Iti uray makatawan lang. Nagsaam, nanang. Nagsakit a panunutan. Anak, uray manupay nga aldaw dayta. Mano abulan, mano atawan, mano adikada. Agyaman tayo latay ti Diyos. Ngamin, impabulod na ni Patrick. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Nanang. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Naginnayat kan nagbalin kayo anaragsak. Banag arumbeng na laeng apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Nanang. Amok amarigatan ka mang lipat. Nang runa kat nakasingsingpet day di Patrick. Amok nga atidog apanawan ti panagladingit mo. Aging ka nga aglunit ti sukat di tapusom. Angam saan mo kumanga ulitin pa'y a kwestyonaran ti Diyos. Di ka agong ungat kan kuana. Di mo sidsidiran, anak ko. Nanang. Ngamin, uray apagbiit laeng akan ito. Kat inted na kan ka ni Patrick. Saan ka di? Wen, nanang. Amoyo ka di. Ani Patrick ti kapintasan a regalo ti Diyos kanya. Husto ka, anak ko. Di ka rumbeng nga umibat iti Diyos. Panunutom dagiti naragsak akan ituyo iti da iti Patrick. Kanayon mo kumaalaglag ipen. Nga da kami laeng ditoy amang ipatpatagken ka, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanen a naimbag, naragsak ken na bendisyon nga aldaw ti nakikablaaw kada kayo amin. Ti pakasaritaan nga intaikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged itinagan a Katrina manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas may papanken ayat. Gapu iti panagayat ko kanin Nathan, inpaay ko amin a panagayat ken pammateg nga iti udi ket syakmet gayam ti agbanag a nakakaasi. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Apay anaramin mo kanyak ti kastoy, Nathan. Kanya ka di ti basol ko. Wano pagkurkurangakan ka tapno saktan nakakastoy. Ibagam. Baka wanan na ko, ma. Saan kong ayayatin ni Isabel? Sika lang kay ayatek. Anya. Aklo na ka nagbindutak. Nakasagana ka nagbalbaliw para kan ka. Nathan. Ika na kiti last chance. Tapos panagnak ko kan kati panagbalbaliw ko. Kat ikarik asan ko asayangan day tagundaway. Diyak ka muna niya ti aramidan. Nagsakit na itang inaramid mo kanya. Amok ti karirik nam, Katrina. Ngam amok ang mamakawan ka. Iswa pangasim ko ma. Ikan na ko ma iti maudi agundaway. Una yan ti kastoy. Ti rumbeng nga aramidem, ikam iti pagnakman day dya kaayan ayat mo. Saan arumbeng nga aramidem na ken katikasta? Ay, una yan ayat ti kasta a boyfriend. At dala nga rudan amin ken ka ag babae pay laang. Day tangarod ti jak maawatan. Ipapay ko matamin. Iti amin arigat na. Adda aklat na. Iti ragsak na. Makipagragragsakak man. Ngamjak man mo. Ay nauna yun ni Nathan aya. Napudnong akan kwa na. Iso ang masaksak tanak akastoy. Sapay la kumata saan na asayangan ti gundaway nga inted ko kan kwa na. Ay, agpanunot ka na imbaga na kaw. Tatang, Ay, amaw manakaw. Ti ayat, rumbang asaan nakaapas-pasakitan. Saan nakangaikan iti banag apakadagsenam. Agam no kasta ti ipapaay na. Ay, saan nga ayat dayta? ngam ay ayatak ni Nathan, tatang. Anya? Siguro, panubok laang para kada kami ti inaramid na. Ngam saan namat akayat asawan, nga agwin naswas kamin, gapo laang itiday di a babae. Amok nga'y ayatin nakmat ni Nathan, kas iti panagayat ko ken kwa na. Padakan ka dayta. Ngam sapay la kumata di mo ited amin kan kwa na. Mangibati ka para iti bagim. Masikugak, Nathan. Ah? Oh, apay kasta ti langham. Saan ka kadian naragsak ang maadaan tan iti anak? Ay, saan matakas ta? Naragsakak. Mabit lang. Mano abulanan ti sikog mo? Duwan ang bulan. Iso ang pangaasim ta igaad mo ti agtrabaho. Saan man apara kanya, ngam para iti agbalin nga anak ta. Wen, ikarik dayta kan ka? Liklikam kumandag iti barkada, kas kada bisyo. Panunutom ti agbalin nga anak ta. Wen ka ni. Nagiti amin asaan ang nasayat nga aramid ko. Ikarik ang baliwak. Para ka na kayo iti agbalin nga anak ta.
Masikog ka kunam, Katrina. Wen, friend. Apay anaramid mo dayta. Ha? Siguro, panagkunam, no maaddaan kayo iti anak ket agbaliw ni Nathan, anya. Saan mo't akas na, Elisa? Anya nga rod. Basta. Ay, agpanunot ka kuma na imbag friend. Saan kayo pa'y nagkalay sa kaninaitan? Maaddaan kayon iti anak. Ngam, saan nga umdas day tarason? Tapno agbalbaliw ti may sa tao. Ha? Ala, sapay la kumataag na kamatantikayan ayat mo, friend. Anya ka din dayta nga aramidam, Nathan. Ha? Anya ti bagbagan? Di ka man naging didingawan ang mom. Ah. Nabasak dagiti conversation nyo iti babaem. Ah, Anya, aglibak ka pa lang. ko, Unaklakit din magbalbaliw kan, tamaadaan tan iti anak. Namapay. Anya ka di pa iti sapsapulam iti sabali a babaeng awan kanya. Ibagam. pakawanan na. Diyan kaya yata ni Joan. Awan relasyon mi. Anya, ang dadata lang arutan, aglibak ka pa lang. Unay kan, aglablabas kan, Nathan. Saan ko nga mo na niya taramida, tapno lang agbalbaliw ka. Oh, Inikan ka idin iti last chance, tapno agbalbaliw ka. Nga mawalat na. Pangaasim ko, ma. Ibagam noan niya ti amo may papankadakwada, Harvey. Katrina, pasensya ka na. Anya ang ingarot kat imay kamot kanyak tapno agsaludsod. May papan ka ni Nathan. Ibagak ti amok. Ngam pangasi ma. Di mo ibagbagakan ko na nagsarita tawan. Mangnamnama ka. Sipod pa eh. Amok nga dan relasyon da Nathan. Kan Joan. Anya, Kanayon na palagi pak ni Nathan. Nang runa din ako na kanyak masikog ka. Kanayon nga ibagakan ko na agbalbaliwan. Tagbalinan nga ma. Angam, awan matlat ta. anya. Diyak man amoy iti day dya tao. Di kagdanag. Diyak maumamang ipalagip kun kuha na iti day toy. Ang yaman ako na, Harvey. Nakasaritak ni nanang kantatang idi na minsan ngal daw. Kaya't da nga kalaysatan, Katrina. Ha? Tigat ni nanang, sakbay nga ipas ngay mo ti agbalin nga po ko da. Kaya't nalpas ko man ti panagkalaysata. Nasaya at dukas na. Kaya't mo sawan, umanugot ka iti singasing dananang kantata. Pagsayaatan ti pamilya. Apay kiti nasaan. Agyaman ako na eh. Iti kinado ti nagbasbasulak ka nagkurkurangakan ka. Kaya't mariknaklat ta ti kinapundong kanyak. Sabay ko mga rod. Tadi kan tumauma kanyak, Katrina. Sigurado ka kadi, iti day ta desisyon mo, friend? One friend. Ay na, jak amo na niya tibagakken ka. Naimbag man, tauray kasano, ti kinababaero day jay anetan, kat umanugot kalata apay kalay sa kenkwana? Friend, maaddaan kaming iti anak. Iso ang mamati ak ama kaamiris tumatlaang. Ay, Saan man nga ita, ngam amok amadanon tulat na. jak amo no kinamartir mo dayta. Pasensya ka lang kuman iti panagsasaok. Ngam, panangisakit ko lang kan kagayam. Saan lang akas gayam no di kat kabsat. Ha? Idi na amuan na masikog ka. Saan lata nagsardang iti saan anasayat nga aramidan na. Kasanong tulangan no agkalay sa kayon. Friend, Ay na, denggem dito ibagbagakken ka, friend. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo, tapno agbalbaliw ti may sa tao. Tandaanam dayta. Sigurado ka iti desisyon mo. uwan tatang. Ada kang kaday ta. Tatang, kinapudno na. Ado dagiti mangibagbaga kanyak. Ano mabalin kat sa anak pa'y apa ikalay sa kininigdan.
Ngam amok ngamin nga isumat ti pagsayaatan ti pamilyami. Nang ro na iti agbalin nga anak mi. Wala ang panunutom kumamit na bagay. Uray, maminsan laang. Kanayon mo ang panunutan ni Nitan. Ngam si Kangay. Kumusta Kangay? Ha? Maminsan pa'y. Panunutom ti bagay manakaw. Nakaragragsakak, Nathan. Kastakmat bakit? Nakaragraksa ka. Kaputan alpastel daw ti kalay sa taan naragsak ti amin. Nang runa ti agsumbangir a pamilyata. Jack may daw ang ti ragsak marikrik na kita. Nang runa unay kanyak. Gaputa manulaangan abulan ti orayan. Ipas ngay kumaten ti anak ka. Excited ako, Katrina. Diyos ko. Sapay lang kumataday to yun ti rugi ti panagbalbaliw mo. Wen, di kagdanag. Talagang agbalbaliw akon. Para kada kayo. Aping ita ka lang. Itay pingagsangsangit ni baby. Siguro si katisap-sapulan na. Ay, pasensya ka na. Nag-overtime kami niti trabaho. So, nala daw ka nakawid. Naturog ka din ni baby. Naturugan tadi na kan nauran. Mabit lang tagpulis ka. Saklutag ti anak na. Tapno makapangan ka magtan. O sige, tani mabisinak magtan. Agpulis ka ko na. Ngam di ka mat maibatan day ta cellphone mo. Ay ko, pasensya ka. At da ngamin, ibagbaga ka ni Harvey. So, kachat-chat ko ita. Ala, ibagam no anyaman day ta ibagam. Sublatang matan ni baby. Mga anak, no saan ka pa'y amangan? Kumusta ka matan, honey? Ayos lang, honey. Nga mariknak ti panagkapsot ko. Siguro, iliw ko kan ka ti makagapo no apayakas to eh. Di ka madanagan tagkita tayo itong bigat, ha? Namnamaagday ta, ha? Wan, honey. Awan mo tin kariking ka, Jack Tinungpal. Sige. Medyo busy kita. Awagan kan tulatan itong bigat, wan? Bye! O anya, Nathan. Aglibak ka kadipay kanya. Ah. Itatanangag ko amin tinagsaritaan nyo kini John. Itay ka pa iti likodak. Juan, iso anangag ko amin. Ah. Kunaklakit din no nagbalbaliw ka na. Ngamsaan matgaya. Katrina, kastoy, pakawanan na ka. Pakawan ko na. Manon at yan sa tintan ko kan katap nagbalbaliw ka. Para iti anak ta. Ngamawan lata. Diyak amuna niya teramidag Nathan. Dito'y gayam ti pagsarsarakan nyo iti asawa kanya. Awanan ka iti bain a babae. Tinungpanak maglatan! Katrina, Houston! Saan ko asardangan day ti a babae? Mabit lang, Katrina. Makunam lang nga asawam ni Nathan. Gaputa nagkalaysa kayo. Ngam siyak ti ay ayatan na. Saan asika? Nathan, agsao ka. Tapno sardingan nak daytoy a babae. Houston, agawid tan, Katrina. Pagsaritaan ta dayto iji balay. Saan kuma ditoy? Ala, agawid kayon. Ngam daytoy ti tandaanam, Katrina. Uri anya pa iti aramidam a panangitali iti asawam. Ti puso kan panagayat na kat adalata kanyak. Amok asyak ti ay ayatan na. Saan asika? Panagkunak kat inaramid ko mat ang amin nakabala. Ngamsaan gayam nga umdaskan ka. Manumat din adaras nga inikan kay ti tiyan sa tapnog balbaliw. Ngaman niya tinaramid mo. Katrina. Nadaan tayo ti anak. Imanugot ka pa ikalay sa kankan. Ngaman niya ita. Kunaklakit din noong dasdagi dyan ngay naramid ko. Ngamsaan matgaya. Baka wanan ako, ma. Diyak ka, tantag karitagan ka. Ngam, magbalbalaw ako. Aramidak ti amin.
Tapno maliklikak ni Joan. Saan? Manipod ita. Itad kong tiwayawayam. Nalabit ang husto ni Joan. Nagkalay sa ta, nadan anak ta. Ngamiti puso kan kaunggam. Isulat ta tinagyan na. Ha? Pumano kan dito'y balay. Kagsapay na kumatag na nayon kiragsakyo iti dayjay a babae. Sapay la kuma. Dahita ngamin ti ibagbagak ken ka, Katrina. Ngam di ka mat ngamin dimngag kanyak. Una yan ti kastoy, friend. Mabalin mo mga ikaso, Ida. Apay ngay asaan mo nga ramidan. Saan? Dumtang tulat ta ti karmada. Saan pa'y ngay ta? Nga masiguradok adumtang to. Ay, dahita dya ibagbagak idikan ka. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti may sa tao. Anya ngay ita, sikatin nakakaasay. Wan nga rod, friend. Numabalin la ko mga isubli tinapalamas. Inaramid kon. No idi pay la kumadamo an naamuam nga da sabali a babae iti biyag na. Nakiwin na suwas ka human. Angam saan mat. Ayos lang ang friend. Basta amok itibagik asa anak anag kurang kankwana. Nadalos ti konsensya. Ay, sa bagay matkit di ah. Ala, amok akabaulam apadakkelan ti anak mo asiksikalaan. Di ka mapukawan itinamnama. Gandan tulat tamat sumangbay iti biyag mo amangayat ken ka iti si pupudno. Mala, saan ka nga agliday, anak ko? Di mo sayangan, tikas kan kuan na. Tatang, Bayam nga agragsak ita itikas dyan nga raramidan na. Ngamadan tulat taguntaway, maamiris na, nga iso tinagbasol, ken nagkurang. sapay la ko matatang. Ngam no dumtang tumanday ta kanito. Itapay lang. Ibagbaga kun asaan kun tupulos nga aklonan. Ah, Umdasan dagiti inaraaramin. Kan dagiti imparparik na nakada kami nga agina. Tapno itadmin ti wayawayana. No may papan iti anak mi. Saan ko aparitan nga umay na sarungkan. Ngam no may papan iti panagsublina. Saan? ay, No idikat kanayon ko nga ikan iti tsansa. Saan itan tatang? Nabanugak matan. Ay ayak ti bagik kapukan ko na. Ngam bumangunak para iti anak ko. Saan akaraman ni Nathan? Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Greg, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Manipod na amok ni Celia, inpatag kan inayat kon iti kastaunay. Impaay ko amin a kasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biyag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadagiti pasamak a nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biyag ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawid ak gayam intulo may alawas ija probinsya. Amang ano kayat mo ti sumurot? ha?
Tapno makapasyar ka mo ti dya lugar mi Mabainak sa. Si kamat. Awan rumbang apagbainam. Nasingpet ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ha. Agpakadak nga ron iti trabaho. Papanamay pare. Nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunak manan ni Celia. Uy, talaga mo ta. Uwan pare. Dual daw ngamin asaan kami nagkit-kita. Gaputa, busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yun pare. Dual daw lang nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuin. Sigagit di man. Gagangay, ti agayan ayat ako nada. Sabagay kit di O sige, yung ka nga rodan. Tamang ano agur-uray ni Celia. Kunaklakit din no saan ka nga umay. Mabalin ka di mata saan. Impromise ko kan ka nga umayak ita. Iso nga daakon. Yag mo tibag mo. Siya kong timang bitbit. Wan man nga ron. Thank you Umay kan. Inta pa'y mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bihit. Sa kanto itulod iti boarding house mo. O sige, Greg. Dalpas ta matinanangan. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Ha? Si Kaman na sa dino ti kayat mo. Mapantalat ta nagpahangin iti parke ha. Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga nada kayat mo agatangan ijay. Siyak pa iti ko nam. Adua. Alam nga Roden, intan. Naitulod ka matan dito na mo. Aramidang matan, no ada assignments mo. Agyaman naklaunay ha. Awan na nyaman na, basta para kan ka. No ada masapol mo, ibagamlakan niya. No kabalak nga itad ko. Ken saya atem ti panagadal mo ha. Wan, agad-adalak mo tanaimbang. Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Celia. Mangan ko na, di ka pa sumungbit mat. Ha? Anya nga minti pang panunuto maya. O, awagak nga ron ni Celia. Ang Jack makuntak. Si kangit di mat. Abangan no, busy iti panagadal na Ay. Mangan takit din. Sabo, mapantamad lang trabaho. No malamten asarong karam ijadagos na. Unay kan. Mangan kalatan. Sa anak kaya mabisin. Naimbag amalam mo, manang minda. O, si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lat ha. Imayak ta sarong karak ko man ni Celia. Kunak man no nag-break kayon. Saan manang? Sino tinakaibaga? Ay na, pasensya kan iti sa ludsod ko Kunak ano nag-break kayon. Taad da ngamin nang itulod kan kwa na dito'y dagos na iti naminsan nga aldaw. Anya? Kunak nga rod no si ka, ngam sa balimat. Sapay kas taon na yabartek ni Celia idi intulod na. Anya? Ket adda ka din ni Celia di taunag? Ay napasensya kan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napansiguro nag-eskwela. Sa pajak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi nga may kakano dito'y dagos ko itay bigat. Wen, imay haktadyak namin makontak ti cellphone mo. Wan, pasensya ka lang kuman no jak imaw-awag iti manual daw. Busy ak ngamin iti panagadal ko. Ado dinaskan nga ramidag. Kasta? Wan, iso asaan ka kumaagumurgura kanya ka? Sige. Sapay la ko ma, tapod na ti ibagbagam. Ito naman pa yung kasta ka, pare. Makadlawak Saan ka kami na matagtagarikat? Anda parikot mo? Pampanunutak kami ti kayan ayat ko. Apay mat pare.
Saan kami na mapukaw iti panunot ko? Tinaybaga kanyang ti landlady di pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Naku na kanyak. Nga ka nun ang itulod kini Celia idadagos na, idi na minsan ngal daw. Kat kasta unay pa iti bartek ti kayan ayat ko. Anya? Ay, diya ka mo no nyat panunutak. Iso da jay jay aldaw ajak makontak ti cellphone na. Anya? Katanya pa lang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Una nang. Kat kumusta kayo mutan iti kaayan ayat mo? Kuwa, nasayat mo nanang. Apay nga'y asaan mo nga insurot tapno nakapasyar kumamat. Saan nanang? Busy iti panagadal na. Is, jakin surat. Kastaya, kat alaa, igaid na ti panagadal na, tapara mo't laeng iti masakbayan niyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay. Nagawit ka gayam, ngam di mo man laing pakaam mo kanya? Kaano ka ngagsubli dito yung syudad? Itamad lang. Nasayat mo kasta. Urayag ti isasangpad mo. Umay ka kuma dito'y dagus ko. O sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasayatain may ka. Ada na patag ngay pakaamukan ka. Anya dita? Masikugak. Anya. Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin akong nga ama. Uwan. Maragsa ka ng itimbagam. Ngam, anya lang ang timakunan dagi tinaganak mo. Ingkari ka dakwada nga urayan ka ginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpas ngay ko. Sige, no day tati ko nam. Nakaragragsak kak Celia. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang apay kas ta tilangam. Kaslasan ka naragsak. Naragsakak mat. Isu na lang ta napuyatan nak. Diyak unay nakaturog iti rabi eh. Isu akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagit di mat. Kutuan mat. Agasaman. Agbalin kan nga ama. Sana all kunaklata na. Ay ngarot kat gasat kun sa ti agbaak. Siga talaga. Adan tulat tamad Dan. No da. No ewan. Talagang aklo naklangan na naiparswa ka bak. Adan to kunakmat. Talagang amin na napili ka kahit. Anya? Ala, panawan ka pa dito eh. Inak pa sukunan ni Celia dagos na. Ing kami di ospital ita, tayo pa-check up ko, ha? Ing kang arudan. Agad nanad ka. Mailiwak matkan ka. Ngam anya ngay nga ron. Sana bale tag kita tantumanan. Adakon. Ha? Sino ti kasarsaritam iti cellphone? Boses ti lalaki day jay. Ay, si kakit di mat. Tumboy day jay. Gayam ko nga day jay probinsya. Nakasagana akmatan. Tay ka pa nga urayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iji ospital. Anyat kahit sa wanda ito eh. Agpudno ka Celia. Greg. Naku na ti Dr. Adwa bulan ng tisikog mo. Saan ka maag? Manipod na gayan ayata. In respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makatulpos ka. Malaksid lang idi nakainumak anapanak iji boarding house mo. Amok nga da napasamak idi kadata. Ngem na minsan lang dayjay. Ken amok nga awan pa iti makabulan anapalabas. Greg, danggan na ko ma. Agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo. Ket agdadata lang arudan asaan asyak ti ama ti sigug mo. Amom iti bagim asaan asyak ti ama. Ngem apay nga impaka amom asyak.
Panggap na alokon, ha? Hindi ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan ka itibayin. Ay, pare! Ito naman pingag. Kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sa dino tinaginin naman. Di ka ba nagawis? Pasensyahan pare ha. Di kayo nawagan. Tayo na panak iminom. Kaya kung amin, ngailiw-liwag tirek na. Nagsakit nga ang lunan. Kastaw na itirag sa ko. Ngamsaan mo't gaya masyak. Tiyama. Mabit man lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Diyos ikognis nila. Kung nagmusak tiyama na, saan gayam? Anya? Di ko na maloko na ka. Saan? Amok tira ramidak. Sana ka mag. Inayayan ko pa itigas na unay. Kas jeti na ramid na kanyak. Apay ngay may kapaila dito itagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsong batan tiyawag ko kan ka. Iso nga imaya kon. Apay kumasong batak. Iti anya ka po. Greg, saan ka kumamatakas ta kanyak? Tanyat kaya't mo mapasamak. Tratuan kalata akas iti sigod. Nga uray kasta unay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas ta? Amok ang nagbidutak nga magbababawi ak itan. Agbabawi ka. Ngem nalpasan ti amin. Agbabawi ka. Asaan a para kanyak. No dikat para iti bagim. Kenno asi naman ti ama dahi ta sigug mo. Pumanaw ka, tadya kaya't makita ti panagruprupam. Pasensya ka ni ti panagsasak. Gapot na kas taunay ti sakit ngayon pay mo. Agbarbartak ka manan. Saan ka mat asigod na kasta, pare Greg? Kaya't ko lati makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? Ad-adda, kaya malagip mo amin ano nakainom ka. Kumesa, sana maksenti parikot mo, no ginom ka itiarak. Ay, ad-adala nga nakakaasi tibagim. Kasaritam kit diniselya. Oh, talaga, di mo kayat. Uray kas no, adamat makuna, closure yun ha? Awanan dahin tayo siya. Impay ko amin, masapol na. Suportado ako mo tamin. Gamlin ko ng tiyawanan bain. Panakunak. Sana nga umdas para kang kuwana. Sige. Saan mo na panunutan dahil ta, Pards? Bayamon. Panunutom latan. Asan nga iso ti kagasat mo? Anya, agawid ka ni Jilogaryo, kunam? Wen, Greg, iso nga'y mayak. Tomay ko la ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay ka pailag pa kada kanya. Greg, awan pa'y matiusto closure ta. Iso nga pa nagkunak datapay laang. Sika tinagaramid iti sana na sayaat. Ngam kayat mo pa'y ti closure. Umdas a closure ti panagaramid mo iti saan na may parban. Sa dino ti ayan tinakasikog kan ka. Siguro, iso ti kasarsaritam idi na minsan anak ko nam akaili mo. Sakat aglibak ka pa'y lang agayim mo atumboy. Selya, sa anak amaag, uray na uli makakatao. Managpaliwak mat. Anya, Pangasim, taday tuwin ti maudi pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, idinaamwa ka masikog ka. Ngamsan gaya masyak ti ama. Iso amanipod ita. Nawayakan.